Ngibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Wey'ngane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze kufaneleke ucofa u-subscribe ulike bese uphinde udlulisa ukukhomenta ey'ndabeni engenayo iy'ndaba ezibuhlungu ey'thinta insizwa ebiyaziwa kakhulu lapha ku-TikTok ngelika Dubula uMpokambatha. uDubula-ke kubikwa ukuthi udutshuliwe izolo ebusuku eJulisi. Ngokomthombo-ke akukatholakali ukuthi yini imbangela yokudutshulwa kwakhe, kodwa nje iy'ndaba ey'khona ezokuthi usezibhedlela isimo sibucayi. Lezi y'ndaba-ke iy'ngane zakwethu ziqinisekiswe abafowabo bakaDubula abaseduze kwabo abavumile ukuthi yebo uDubula udutshuliwe izolo kanye nabanye abafowabo eGoli eJulisi. Kanti-ke kumanje uDubula usezibhedlela ulwela impilo yakhe. Ngale kokukhuluma kakhulu-ke wey'ngane zakwethu ngicela nje nathi ukuthi siwuNqambothi Media sidlulisa okukhulu ukudabuka ngensizwa uDubula okubikwa ukuthi usezibhedlela kumbula kuyembeswa.